Ngiyabingelela sizwe sakithi, ngiyabingelela umhlaba wonke kulesi sikhathi esinzima kangaka. Siyi-DMG TV4 sidlulisa amazwi enduduzo umhlaba wonke kwiningizimu Afrika yonke. Kulo lonke izwe lakufika khona i-DMG TV4 sithi ulale ngokuthula, Nkosi yamakhosi, ulale ngokuthula, Nkosi yomhlaba wonke, ulale ngokuthula. Isizwe sonke sawubona amagalo wakho, nathi siwabonile amagalo wakho kuleli zwe uqotho uNkulunkulu abe nomndeni wonke wakho. Njengamanje iningizimu Afrika silahlekelwe inkosi ebesisiphethe ngoqotho leli zwe. Sibe umuntu obesikhombisa indlela ekuyiyona, njalo besihlezi sikhuluma izinto ebeyisakha. Ngiyafisa ukuthi wona wonke osibukayo njengamanje alale ngenxeba, akwehlango ngehlile, ngikhotheme inkosi yamakhosi ngokuqhubeka ngisoza ukuthi izinto zimi kanjani, bese-ke siyabuya siyamvezela okunye. Njengamanje sothanda ukuthi simvezele inkosi yamakhosi namazwi enduduzo, njengoba sithi i-DMG TV4 sineminyaka ukuthi ukuhamba usilingisa emhlabeni wethu. Ngicela ukudedela lo mfanekiso wesimo uNkulunkulu usisithatha kwaso. Ngiyavalisa sonke sibona inkosi, inkosi benani Dokotela uBonatele imali lapha endaweni esekhona. Inkosi Libala,